District Administration Southwest Khasi Hills District ringkat ke Jingetri lang ka MSRLS mau kerwat CNR di Blong kita nak rekam jong ke sorkar hakilan berper kan tup ya ki bang hapo Southwest Khasi Hills District minta kesini kalau pelong ni ka district level financial literacy campaign kom exhibition arhaja apsaw hakamadan jong ka Balang Presbyterian mau kerwat Southwest Khasi Hills District hajan jong ka Dorbar Hall mau kerwat Southwest Khasi Hills District ka jing temu jong kani kalong ban ai jing tip bat jing sha yaki pai ba halor komno ban penrung haki social security scheme PMJJBY MSBY APY bat MHIS ban tip kampanya yaki financial service bat ki jatram bapher na ki bank ka jing sam ya ka jing mentoy da ki beneficiary haba ya day bat ki social security scheme success story ka danru ka health check up ha ka ba umdan kam ban siu pisa ka awareness jong ki scheme sarkar prepare na ki lan department ka jing ya di thin ya ki mar ki mata bala penmi na po ka Southwest Khasi Hills District bat ban madru ya ki judging bam khasi ne local ya katay ka financial literacy campaign come exhibition lawan ban play do uba B Maulong Deputy Commissioner jong ka Southwest Khasi Hills District ulalong ru kumbukongsan haringkat ka jingdon lang uba LT Tariang MCS EDC Southwest Khasi Hills District ba Ison E Karimai District Mission Manager ki officer jong ki tanat sarkar prepare ki bank ki SHG bat ki nong sengkam na jong. Kemudian ada simpati yang merupakan village organization konsisten dari Sangyang Best Financial Literacy Cadre. Kemudian ada simpati yang bentar. Room ko ni counter juki bank. Gila pendem biji pensyai api, gila pengkeli, gila pentokit. Room ki counter juki department prepare lesi magi bilang ki biji pensyai api. Di nostrat ba kenika program mentasi sisa ngaruh kumba ong ba tariang bosong bolong jika seng ko ban aingo yu blei ba niyo kenika lat ni nak kenduk lang ni meleng nostrat betul jingwai ba nun kong do di ong teli nim yeng banyak snok tilang nah saya kata dika kelenti jingi ni habnya teli banyak snok tilang wat ada ngiwan ni office prepare ni nak ban ni background prepare la ni lagi snong di kau prepare ni trelang di aku punya sim kebu punya room di counter tim ta semua nak industri sih asal bilang di scheme bateng-teng ko tahu kita ni jadi bagi ada ai kira pembiang di kot kislah dari apa bank yang pelai yang bisa kita sanction itu kan loan ini pada disburse kan loan kum ke dia sih tidak mention ke bulan jika pindah jika bank mari itu office ke counter industri sudah ham tu ki bank dah ham tu tidak pendek kan pilih raja ayu kata ka application jangan supaya orang ada baik ke bank dah ham tu tidak pendek kendi ti hendak mau lah bun ki jingkren menel like kren sepang ki jingple insurance like kren sepang ki kam loan ti mentang ki kren sepang ki loan bun ti ki breu ki siting hai ka loan dah kasih ka ram mon dong sim ram sukumba bring hidup tak nimla ban dan ke pisangan tadi di tingkang ngaju long ba tingkang ki ko atiet ono lo katiang Kalau si pelang pisah, kabakan lang pisah, jomki ketuk hati apa lang dulu susu. Kung gibre besna iye, kalau kali. Suku pada pisah silap, kekali ke songdor, suku sanlak. Tika pengan ap dengan pelang sanlak, tu ke kali ke dor ke kali lah lang kieu indri lak pala. Tina kedau tentang kabah ban sin loan compare. Indi bandel ka jingking kai osno kitiba. Ai ke sakhi ke testimony tentang kumno ba. Lada lemba ka jingsin loan gila. Tentang program yang item yang multiple doses of loan asin ram abun sen ibra kali bidan le seng dukan bidan le apa kapten menda bunga financial literacy campaign kom exhibition Japau South bala pembiang ini dekat program data district administration ni jongga Southwest Khasi Hills district apa kejingalam jong ini sa di Maulong ibalong ro Deputy IAS Deputy Commissioner jong Southwest Khasi Hills district but ila
bencet ini ke kam hapo kan ka office jongi ke Meghalaya State Rural Livelihood Society ke implementation jong ka National Rural Livelihood Mission ke ba mui ini ke program kalau ban ai jing kit jing sai sebaro ki pat nong song ke ban konfuk ya ka financial inclusion kemat ke ban konfuk ba baro ki nong song jong ni ka dong ka han jongi Southwest Khasi Hills District ba kinyo jing kit bopura supang ka social security scheme kum ka PMJJBY, PMSBY, but APY, kita degi insurance scheme kepada central government kalau launch ni haki nem baladep haki arja khasau khasan, but dia iba lembaga jing long jong meeting lembaga DC lembaga berkibang dekat berkibang pokan dekat district ni dan ke jing low performance district ni jadi low performance. Jadi dia ngata lawan ke jing temu ba ni pelong nak yang dekat financial literacy campaign ke ba ni nak ban ai sebun di awareness lembaga jing snok tilang jong ni lain department worker badan Port Southwest Khasi Hills District makum juru berkibang badan hakan ni district jong ni bagi ban ai ke jing sai bopura hakan ni sini but keduru ya baro ki lain department bagi involved bagian court bagi jong ki beneficiaries ki badan jeng abai dai bakabang kamtam gitu ki PM badai PM EGP badai ki SG badai ki resimet ki ba apply ka ram no ban nang ba ke CD ratio nan kita CD ratio kan kieu ha district jami ke kita ki jing tu ba juru sa kawai pede ke banta ki omba ki wei di department pede ki ban ra ki jong beneficiaries ban i ki jong ko kam jong ki kumka office MSRLS i bagi dan sibun ki balik ya food processing entah ki dan ki balik natural farming ban penmi ya ki jingthung balang organic farming ki ngila wanra jang ni ban display wanra ni ban display ban penmi ban display lan ban penmi ya kini ki jingthung ban ki la ban de ban kanlong ru mata kong kayo ya de thiet ya pedang kini ki jimar ki ba ki penmi akan ka dong thai jongi